سلاف ریز تماشاوان هجا بولتانا دا مجموعه شاشه ایوار جوارا پیشکش بکم و بوین و چه دست به بولتانا خوا بکن. محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی هروها برپرس برایوبر یه پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا برسوا بریارا سروک هفپیمانیان اجتماعی حزب شورش و اپوزیسیون سوریه نصر الحریری درباره گوهرتنا حواس عقید اندام دسته دانستانکارا سوریه داو گوت به وی اوایی تشتکی ما ده هفپیمانیه ده نامینه. درباري بريارة سروك ائتلاف مهنجيا سوري نصر الدكتور نصر حريري قهرتنا نونري انجمن اجتماعي كردي هيئة دا مستند دستي دا مستندني دا مصح واسع جيدبو بيا تشتكي يعني ما شاش ديت وما ديت يعني انجمن اجتماعي كردي هاتي ارمانش كرن نصر حريري بيشتي 25 رجب بو سروك ائتلافي بريارة كوها يعني بشكل بنجهين جو بوزيشن سوريا وكو انجمن اجتماعي كردين ونريد هيئات تفاوض ضد عليكي شاليه ما بقى انجمن لجنة السوري دا درياه ما هنجيرة تنا لو هيئات تفاوض يجي دركبن يعني تشتكي مدى ائتلاف الدنامي ما سلبي اساسي ما تبريار حتى انها ندا يجبر ما ريس ما ناماك يج سرقاتيا ما هنجي دركيه ما جفينك سر اونلاين قالوان كر سدسته سرقاتيا هماهنگی و هر وسدسته سرقاتيا انجمن اجتماعي كردي ما مسائلنا خدا شروع كرن وما ترسيخ خدا خويا كرن وما يعني مسألة تندو رسوا كرد عليه وهذا هر وسا ما حوالي ما نونري انجمن اجتماعي كردي هماهنگی دا ما وعقدار كرنا قد دسته سياسي دا بزاوكي بكن وتكدي خلق الحمية عليا بكن مرازبونا خوش في مسألة رابط خويا كرن ما اطراف الناف دولتي حمية عقدار كرنا فرنسا امريكا واجي فشارن باشي سنة ائتلاف كرين بزاف خورتي هي افكار حميدنا بين مو ائتلاف داي حتى نها نهات يا او بريار راب راوستي يعني بردوامه حتى نها دوين بيداي هاجر او بريار بردوام كرو مال سر رايا خواهنجي انجمن اجتماعي كردي ونيرينا كوي هبه حتى نها بزاف مو كارمه اموكو بشكي یک عالی وکو انجمن اجتماعی کردی و هماهنگی امدناف خدا بعد دانستاندنا دکن ناراضی بنا خو کو انجمن مش حمی عالی هماهنگی و عالی ناف دولتی رجدای خو یکرن و هم هیوینه گو بریار مطالب به و يعني انجمن اجتماعی کردی رولک و دورک و گرینگ دندری هماهنگی ده هيا و پیش روز سوریه ده. بله تماشاوان هجا لسر مجاره زباله خو بدن میوان خو دکتر زهیر محمد اندام دسته سیاسی یا هفپیمانیان اجتماعی حزب شورش و اپوزیسیون سوریه. دم باش دکتر سپاس جبو بشتربوناته. صدام چنه کو نصر الحريري رئيس سروك ائتلافه اف بريار دا و كسكي عرب لشونا بريز حواس عقيد دستشان كر. بري حدشكي براسيس خوازم بيجم افا زوده بري جوج نصر بنابك بري ونا وقتي جوج قسطن انس العبدي دين رئيس الائتلاف وابري عم نجيبه دين رئيس دان سندني وجهه خستن شنا عبد الله فهد بيشتي بوچا غاغو او دانش بوك بهندامي دان كوميتا دان سندني خصني شنو عبد الله دش بو ببر ورد بيجي سروكي كوميتا دان سندني وجه رج وعدان وك خواني دنابان دشبي وعبد الله بقرينا جيبي يعني دوركي وي بقرينا يعني وقت بيجي باتفاق شبيه وقتها بوك اب درباس وابدا مهاني خصتن تدي كاو تشلو عبد الله بقرين جيوينا اوان خصتن قوتن ام تدي تيخن شنا حبالي ما حواس وابر يارستندن شباخو تدي وك دانو سندن وك يعني دكتور ما بسطا من شما نكت شونا كسكي عرب شما كتا شونا نمر انا كسي شونا يعني شما حواس عقيد هاتا دستشان كان هاتا غوارتن بيقو ما نتشتكي نتجي خديه وخاصة بنا وقت بيجي ما يعني درخن جدر بينا اوان قوت ايما
وقوق هات خواني كرنش قال لك تدي هندامي ائتلافي قلنا تكلي كرن قلنا أبايا جيبو أم وقت بيجي دولتها تركيش وان قصد قلنا حواس تدي يعني دفاق ويبوك هرن وحتى هنا كيجولو بيترجي انه كسكيدن دين شناوينا اغوغوينا يعني نخازم تكبمان وفرسجريك وبلكي هنا كيوينا جيو خدبت از او دوي يعني دوينا جيتنيد اوان غوتن ايما دولتها تركيش ما خستيه وش برغي كيجي تدي امي بوغهرن وش حقي ائتلافي شبرقا فياج وقت بيجش حقي ائتلافي كيجان هندامي خو بوغهر كنجي بوغهر وقابا بخواز كار يكي تيخشونا يكي ده اما جي مدى خواني كرن اما ام قبولنا كن بنا ام ديجي ويناني اب نرجي خودي بكاتي هندري ائتلافي تبد حش كرسي او بكاتي قشتك هندري ويناد من چما ويتني يعني انجمن الاجتماعي كرد يعني راحشتن طب بحثا بكاتين ائتلافي كر نرينا وانش يا دكتور زهير او چوال في مسألة في مجاري تماشا دكن او دبيجن اي مش ما في ما يقام فينا بكن اللي دقلك جهاد ما تكيلي ودانو سندن وزبيجن دبي وريد ما باش جير كار جكر ما نتن ما كار يعني حتى كيا شي بيستو مش حدين هذيا يعني دو جواتي حياة سياسي باش يعني توجبون وقت بيجي باش يعني يقولوا دام سدنت شبو لي انا بيشتي وينادي قال لك جارا وقت بجيت كلي دن خاطر كرنش درجي جواسي يقولوا رسمي ام بهبين قال لك حتى يرو قابل كم تركب الجبل من هنا كتسارد من هنا زانك تم عبد الرحمن مصطفى مدير رئيس حكومه دبتي تدي او جوك بكاتيا وجهة تركمان مجلسات تركمانية ورئيس حكومتها دمكيجي مبير بيرجي هنا كي اخفتم شبو سرديك انه تش صورتي دي تش مرتي بوتن قف شونا حواس بوهتنا وينا انه ترك دي بيجي دولتها تركيب بين الفاظ مقاز بهبين اف اوي داخاني كرن قوت از امدم واجي ورم واما قوتينا وأمي تبدأ قبر أمي شربي بيجتهاني بكن. باشا. أم بهذين مقاربا بينا وقت بيجي برنجكي نبتون دي برنجكي دن مقاربا قبر بكن انجامكي. باشا. أجر بريار بردوان بو دكتور زهير در انجام ويتشبن. أفهم مني أم فكر أن مرجع ياخذ جم رئاستي اما وك يعني فهم يذكر المرجع ياخذ وشغل ما بيزشان وينابكن يعني بنرج نبريار اما بوك كتلة هندري اما هنجيده وأفهم مني بيبمان مرجع يا ما بريار بسينا اگر هيك وانا كسجي اتلافي فكشه ما جاردن دبيشم دوباره دكم جو اباوي بقر اما مجوار قوتيه لجباتي خده دتيكلي خوي يعني يقولوا جدربي او جباتي ما رسمي مجوار قوتيه قاب يعني بنايه جينبه اما براستي ان خيارات دنبستينن وواقو نباش بشبو متبا وشبو بكاتيت هندري تلافي تبايد شبو تلافي تبايد وشبو بكاتيل هندري بكاتيل هندري تلافي تبايد بله دكتور واف بريار واف يك بريار بله اف بريار وقمد علي ناف دولتي ناف دولتي از بجن بلكي يعني وقت صورت دمه كياي جواكا ناف دولتي بوك وقت بجن نزيك ويبديك ديتن دوي تصوري دن او دولتي نزيك ويبوك وقت بجن دناف يعني وقت بجن نزيكي تيقافي او تبقرا سياسي او كيكرن تبدي او امد نزيكن وقت انجمن وقت ائتلاف وقت تباين او نزيكي بريارة سياسي او تدي تكلية دام سميدك بائتلاف هذا ومرة تباين
بله گلک سپاس دکتر زهیر محمد اندام دسته سیاسی یا هفیمانی اجتماعی یا حزب شورش و اپوزیسیون سوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته اندام کی دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه دبیجه دانستاندن هر دو علین کردی لروجاوای کردستان بدوامن و هیوی دکن کود دمک نزیک ده هر دو علین کردی بگهن رکفتنکه گشتی سلیمان اوسو اندام دسته سروکاتیا انکسی راگان بری انها سر رکفتن نوبرا انکسی و پی دیده هبو لی پی دی تو پابندی پی نکر و باوری کم بویا ده دما داوی ده جی هم تشت چیبونه بو سدما درن کتنا دانوستاندران لی هیویا وان اوا کود دمک نزیک ده هر دو علین کردی بگهن انجامان و رکفتنکه گشتی نوبرا وان ده وره امزا کرن اوسو سربار کرو گوت جبر کو یک رزیا نومالا کردی پر گرینگه و دکوه برجواندیا گلی کرد ده انا کسی کار و خباته دکه و بجدی لسر و مجاره کار دکه وش دسپیکه و هلوستا انا کسی درباره یک رزیا نومالا کردی دیاره دا کو هر دو علین کردی بگهن رکفتنکه گشتی لی او نکارن به دار زوره لزه بدن رکفتنه کو نهاد ناور هر دو علین کردی ده هر وقت سلیمان اوسو دا زانین جی کنابه و جاره وکا جارن دن کرد تک بچن جبر وی که جهر دو علین کردی تینا خواستن کل سر توای خالان تک ورن جبو درسپونا یک رزیا نومالا کردی و راگ هاندنا رکفتنکه گشتی نوبرا هر دو علیان ده زوترین دم ده پارزر اکرم صادق اندام بری سکرتریا گشتی یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه هر وها یک جه اندام دامزرینرین سربخوا یه انجمن اجتماعی کردی لسوریه بو وصا جه آرکر بحثا قناغا دانستاندن کردی لروجاوای کردستان دکه اما مرحله قناغا کی گلک حساس دن اما مرحله بولیم کی مایه کی طرفی کار چه هدن او بلا دینشون خواه او دين طرفكي ممكن صفحة كي بلشنا وهالصفحة مني دجبوقنا تشتكي باقج وقنج جملات مرة بيبيني أما مرحلة كي جالك حساس دنا أما مرحلة حساس متطلباتي ويا أنا متطلباتي ويا أساسي يجريزيا كرداية يجريزيا هردو طرفي كردية توافقات شيبنس كحد أدنى حدود الدنيا ده هنا توافقات يعني بالواحد حدود الدنيا ده توافقات شكل نقطة خلافي حاليا بيهن مؤجل لجناب شكلين أو مع مرور الزمن أوجه بين حلكرن بس ما تشتي خلافية دايما صار طاولة وتشتي توافقاتها دايما خارج الطاولة ولا بهن المعطل ما تشتي متوافق سر تشتي أساسية أنا بلوات تشتا بيك بين بلا هردو طرف قافن باقش تيدا باغشم وسر عردو وسر واقعي أمورنا بين نجبو قناة الخشيك وفكروني كيف دلي في مناطق المناطقة مستقبلي خوشابي ب شو مستقبل ان شاء الله مستقبلي في مناطق لأف تأخيرا هني يبي تشتكي قلق نخش مناطق مرة فرصة مواتي أنها جميع الدنيا قرارات الدنيا تقريبا تتقري بيجي مرنا وجي مركزي قرار دول يجي إلو قضية كرديرنا ليه أم هيدي كأنه أم بينا هيدي أم خورنا الراس بيقوتني بي وكأنه أم كرد هيدي نب خورنا ونب قضية خورنا هيدا أم نب قضية خورنا بين خلق شيء ده في مغرب نخ ما خلق اللي تفعل أم خورنا بين دجبو قناة أم بكار من قضية خو بيش دبتر وقضية ما بيش بهري وخلش بيشتغل يوم هذا أم ضعيف تكس بيشتغل يوم هذا وكأم خرد بين أم هفجرتي بن وهي خلكيجي بي لما بي وثقتها خلكيجي ما بي أم بقارن قوا بابش بيجا أم رسالة أخوة أم دنجي أخوة دقيقة هردو طرفين أساسيين هردو يجوا تجوا بذي قارن موضوع إخراجي بذي هردو توافق بهذا الكل تجدو قناة أفغافين باش بين غابتين وتشتن باش ملاتنا راجبي كرين في بناها حساس وخطير ده كده هفدم روجاوای کردستان راستی گف و فشارتی و دشمنان کردان هول دادن به همو شیوه کی هرمن کردی بکن ارمانج ده همان دمه ده پکه ده آفراندن بهانیان جه ترکیه را بردوامه دول باجار قامشلو یا روجاوای کردستان پکه خوبشاندانک لدارخسته ده به سلوگان دیجی ترکیه و بهلدان آل و وینین سروک پکه عبدالله اوجالان بری و بر ده خوبشاندان ده بانگا سربزبردانا عبدالله اوجالان کرن و پرانیا بشداربویان جنبون
هروها ایریشن ترکیه شرمزار کرن لی بیکو یک وینین ایریشه یان شهیدن ایریشا ترکیه تیده هبن چالکوان کرد راگهاندن کو او یک بحانیان جه ترکیه را چه دکن دا کو هما سیناریوین عفرین و گریسپی سریکانی لی ویده ریجی چه بن برای تماشاوان هجا لسر مجاره از برای خوب بدن میوان خواب برز سیاست مدار او شروعکاری سیاسی برز منال حسکو دنباش برز منال سپاس جبو باش دربوناته خوب شاندانا کو لقام شلوهاتیل داخسن نها ده بولتانا مدهات مدید پس دورد او مرم و مبست و ارمانجا لدارخستنا خوب شاندانن به ویش شیوهی چنه پیام چنه و پیام جکیرانه د دەستپێکێ دەڕێز و سلااف ji بۆی تا و ji بۆی تاماشەوانە ez dixwazim bên mezman ji sala 1990 ava dema got 15 Februarî de ocalan hate destgirtin yan jî hate rateslîmî Tirkiyeyê kir heta weke îro bi rastî jî kesek ji dewleta Tirkî bêhtir li ser tenduristiya ocalan nasekinê و به هزار حنجتا د دسته دولتا ترک ده هبون بیچاوا به هزار انسانا کشتن و بنعرض کرن کاری بون او جلان تونه بکن هکر دولتا ترک او تشت خوست با لی تندرستیا او جلان جبر جبوی و گرنگا یعنی ده داوی ده حنجتا کرونا جی کاری بون او جلان پیدا ببن لی افنوفوت لسرگل کرد در باس ناده نسبتی پرسا پیشاندانا چه گلبیرا و به چه در باگو پکه که کتیت پنگاسیه دا پکه که ضعیف بویا پکه که دواره میدیای دا درش کستن خواریا یه میتا ترکی دریا پندیله را جملت کرد را وکا پیشی گوتن گوموی سریوی دوشن پیشتر گوتن اوداوی بویاغای رنگی زر چعبیوی خراب دبن ونهاجي كيد والله وداوينا هلكي فنقد لي فرحت به يعني وقب عربي دبيجن جبوي اوجلان دعوار فايت ذكر لراستينا او راستي دبنجل كيدا تشتي فربشافينا بله برز منال پکه چیز خلک روجاوای کورسان دخوازه پکه دخوازه به چاوا کردستان باکور بجاره که رکر قربانی ج اوجلان را پکه به چاوا خواست کردستان روج هلات و باشور و کرکوک و شنگال و عفرین و سریکانی و گریسپی را دست کرد دخوازه گله گمایشی که تانو وارد ده دخوازه قامشوش تسلیم بکه دخوازه یک ریزیا والا کرته ده دخوازه بده دلال کرن نوای عمل قامشلونا دبیجه ترکا ورن کرم کن قامشلوجی که بکنه بندست خدا نمسولوتنه دهونین المانیا لباجار هانوور ده هامبورگ دمات تخصن درکن پیشاندانا کتنا ترین آدا حق تمند بطاقه خلدان دما پولیس هاتن لپولیس آخستن یعنی بیچاوا ناوی پیگه که لیستا تیرور رشدیا خواست ناوی ملت کرد بگشتی خونت لیستا رشدا کریار نه پر خراب پر چوت جبن سری با ایسانا لدیجی گله کرده دخویا کرد باشه بردوامبونا درخستنا بهانیان جه ترکیه را در انجام و چه بن یعنی امکارم ببیجن سیناریو کول عفرین و گریسپی سریکانی لهرم دن و وارا دوباره کرن بێگومان ئیرۆ دەماگۆ ئەم بخۆ دەبینن دەماگۆ گفتوگۆ پێش دەکەن دەما دیبلۆماتیەتا کوردی پێش دەکەوێ دەماگۆ سەرۆکێ دەولەتا بەرەی خۆ دەدنە هەولێرە پایتەخت دەماگۆ بەغدا و کوردستان نێزیکێ هەر دەبێ دەما لە ڕۆژ هێلاتی کوردستان لە ڕۆژ ئاوای کوردستانê لە کوردستانە دەبن دەستێ سووریێدا ئەم دەبینن گۆ ئێدی قووەتێ مەزن وەکی ئەمریکا و رووسیا لەسەر کووردا گفتگوی دکن تاکه که دخوازه وسایل کی بنچاو بکه دخوازه حنجتا مزن بکه دسته دولت آزادگر کری ترکا دا بیجن کرم کن قامش لوجیب کرد بن دسته خدا و چاخی تحنجت نامینه باشه و دماغ و صورت اوجلان لکولان قامش لو درد کرده به سرک جیان ناده و چاخی دولت ترک ایج روساج بخوازه امریکا جی بخوازه ایج کرم که لبیده به نروشا کردیا نه دخوازه کردیا دخوازه تیروریا دخوازه رابه دخوازه ترباتونا مارا ترکیه یعنی وقت بیجه دوار دیپلماسی و سیاسی حنجتا که دسته دولت ذاکر کرده باشه چاره چیه ما مستمنال
دفي چوارا کرن داكو اف بهانه اف حجات ورن برين بهانين كو تركيا وكريارن بقك يعني دفي چوارا کرن دبیرو باوریم ده بچاو کردستان باکور ایرو جهه او جلانو کی نمونه دبیجن د زندان یو کتک جبوی نما درد کړي کتک ل دیاربکر او ل جزیره او ل شرنخ ل جبوی وی در را کوي کتک برد خناش او پنه بچاو باشور ایرو سیاست نه با خو پاپجو زلال دکه بچاو کردستان رجلات برنگ کی سیاست کا عقل مند پیش کړي د ملت کردستان د بندست سوریه تفکر سیاسی بغشتي او هر تیروسترین موقف داوی انا کسه دماد بیجه د قندیل بزلال وش کرج نوا مدد کرے ارک محمیه ارک تفکر سیاسیه روزنامه‌وان نویسندار کسی ترکو ملت کرد خوشی بر فرضیه ورگری جقابرستی القام شلوش بوی اوجلان در کرنا چه کاری اوجلان دمال آمده هیا و چه دخوازا مش اوجلان هیا دخوازا ملت کرد شامه پایتخت صافی دبی دخوازا ملت کرد القام شلو صافی دبی کتمان و عفرین و گریس فیش تریکانی دوی نگرن دوی کریزی عمالا کرد هندر کردستان دست سوریه دبیتا پاراستن و بیتا گفتگو کرن اوجلان جه خرابینه قنديل جهه خرابينه دبي ملت في راسي البرشاف ديني ونفرت ونعلت الفاكر ياري تشوف بيني بله برز منال تبحثا یک ریزیا ناومالا کردی کرد و کمزانه کو داوستاندن کردی ناور هر دو عالیان ده بدامن هبونا پگه که و بینه با کو اف دانستاندن بسر کفن از وی گوتنا خوشبوی دیرو که دبیجم و برای ملت کرد فیدا خوشی برچاف دینی قندیل تو دربانا هلی تو طرف کرد بگناردو قندیل نه هلی گو کنگره نتروی کردی آوا ببن قندیل نه هلی گو ملت کرد قارب حتی بماقی زمان جی که شاده ده جبر قندیل دسته که استخبارات ہے وقت دسته استخبارات دولی ترک و ایران هر دو جیوی رو بریوه دبن و سیاست قندیل سرکرد کرنا ملت کردا نگهشتنا انجام و ماقا جبر بری یک ریزی آوا نابه حتی گو قندیل دناوا مدبه حتی وینو فیکر و آلی تگه که دنا آویج نپیش چینور نکن و جواره نبیشن کرم کن هر بالا خود خباتا خوب کن گلک سپاس برز منال حسکو شروعکاری سیاسی گلک سپاس جبو بشتر بوناته تقینک بهز لباجار سریکانی رودا ده انجام ده هجمارک مزن بونا قربانی و بریندار کتن جدن خوجهیج باجار سریکانی روجاوه کرسان راگهاندن کدوه شمیه پشتی نیورو تقینک بهز لفولکای برید لناوان ده سریکانی رودا ده انجام ده 4 کس بونا قربانی و 12 کسین ده جی بریندار بون جدران سربار کرن کدهامان روجه تقینک دن دناوا بازارا فروتنا ملیشکان ده رودا لزیان به تنه مادی بون جدرن خوجه آماجه بویا کیجی کرن کو ارتشا ترکیه اتومبیل که بمبرشکری لنزیکی کمپانیا مبروکا یا الکتریک کرا ارمانج او اتومبیل تقیا هذا روسيا ريا انفور يا ناف دولتي نافورا عين عيسى وتل تمر ده ذكر جدا خوجهي راغاندن كو هذا روسي دوباره ريا انفورا ناف دولتي نافورا حسكي وحلب ده بشتي قرطنا بهتر دو مهان بصدمه بلاونا فيروس كورونا ذكر لگور جدران کو بدهان بار هلگرین بازرگانی اوتومبیل لسر ريا انفور در باز دبن كو هذا روسي جي لگلوانن جگدارین رژیم سوریه خالق ارتش ترکیه لگندکی عفرینا روجاوای کردستان توباران کرد و هجمارک لشکرین ترکیه بریندار بون جدرکه ج عفرین ج آرکیرا راگهاند کو جگدارین رژیم سوریه ین لفوجا 46 لگند اتارب بجهد بند خالق ارتش ترکیه لگند غزویه ی سر به هرم عفرین و توباران کرد در انجام ده هجمارک لشکرین ترکیه بریندار بون و به هلیکوپتران هاتن و گوهستن هروها زیان مادی ین مزین جی چیبون و هاتن تومار کرن جالی خواه جدرین ترکی جی راگاندن که توپخانه ترکیه جی گنده تلفه عفرینه به 12 توپان برسوا ویریشه دان لتاخا شيخ مقصوطة حلبي كوبرانيا نشتاجين وكردن بكاكي هجمارك زاروك ولاتين كرد رافاندنا وطانها
çaranivîs û tûmetên ku arasteyê wan hatine kirin nediyar in. Çalakvanên Kurd ragihandin ku tarîkkirineka ragihandinê li Helebê heye û tu aliyek behsa binpêkirinên ku berpirs û fermandarê PKK di dermafê Kurdan de radibin tu kes behsê nake. Heman çalakvanan danazanîn ku berpirsekî nû ji aliyê PKK ve li Şêx Mesûda Helebê hatiye destnîşan kirin û xelkê taxê gilî û gazinan ji kiryar û riftarên wî dikin. Çalakvan dibêjin ku di vê dema dawiyê de jî hejmarek welatî hatine revandin û taniha çaranivîsa wan nediyar e. Binpêkirinên grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê û piştavankirî ji Tirkiye li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê roj bi roj di dermafê welatiyên Kurd de zêde dibin. Raportek li ser binpêkiran mejwar amadekiriye me bi hevdûra lê guhdar bin. راح احكيكم اياها من الاخير زي عشان تعرفون يعني. Di çarçoveya du rojan de Mihemed Casim Ebu Emşa fermandarê çekdarên bi navê Mihemed Sultan Şah ku bi Emşa tên naskirin destê xwedanî ser 14 dukanên welatiyên Kurd li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Her wiha di dema niha de grûpên çekdar corek din yên binpêkirinan radibin ew jî dema ku bi diziya malan radibin madeyên hişber bikartînin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê doşemiyê di daxuyaniyekî de eşkere kir ku beriya du rojan Ebu Emşa destê xwedanî ser 7 dukanên welatiyên Kurd li bazara navçeya Şiyê da ku projeyekî bi navê Emşa Mol veke lê ji ber ku roberê nebidilî wî bû careka din destê xwedanî lê ser 7 dukanên din da ku proje berfirehtir bibe ku bi wê yekê hejmara dukanan dibe 14 dukan. Rêxistina mafê mirovan tekez kir ku dukanên bazirganiyê li qedakaniyê navçe Şiyê dikevin û xwediyê wan jî Kurdin û xelkê navçeyê ne. Her wa rêxistina navborî di daxuyaniya xwe de got ku niha grûpên çekdar corek din yên binpêkirinan radibin ew jî dema ku bi diziya malan radibin madeyên hişber bikartînin. Rêxistina mafê mirovan diyar jî kir ku hejmareke ji çekdaran êrîş lê ser mala welatiyê bi navê Yazî Menan Xelîfa ji gundê Şikata yê bi ser navçeya Şiyê vekirin û madeyên hişber avêtin lê ser royê wî û dema ji hişç û hemû kelopelên di nava mala wî de dizîn. Her wa rêxistinê di daxuyaniya xwe de got jî ku çekdaran êrîş lê ser mala welatiyê bi navê Mustafa Ubêd Sîdû ji gundê Berkayê ser bi navçeya Mebet lê ve jî kirin. û ew bi madeyan ji hişbirin û kelopelên malê her wa 700,000 lêreyên Sûrî jî ji mala wî dizîn. Li aliyekî din û taybet li gundê Qerogulê yek ji gundên Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye gundekî mezin e û li navçeya Bilbilê dikeve. Hejmara malbatên wê 600 malbat bûn. Lê niha bi tenê 5 malbat tê de maye. Jêdarek taybet ragihand ku 505 malbat ji gundê Qerogulê koçber û derbeder bûne. Bi tenê 5 malbatên Kurd tê de maye. Jêdera taybet tekez kir ku dişûna malbatên Kurd de malbatên Ereb hatine bicîkirin û got jî ev gund nimûneyek piçûk e ji guhartina demografiya Efrînê. Ev e demek dirêj lê ser êrîşa Tirkiye grûpên bi serve li ser Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê derbas dibin û ji wî demî taweke niha hemû corên binpêkirinan ji aliyê grûpên çekdar ve di derheqê welatiyên Efrînê ve têne encam dan ew binpêkirin roj bi roj zêde dibin. Belê temaşevanên hêja li ser van mijaran kiryarên grûpên çekdar li Efrînê her wiha kiryarên PYD di dermafê xelkê Efrînê li taxên Şêx Mesûd û Şehbayê ez ê berê xwe bidim çalakvan Birêz Dara Husarî mêvanê min e. Dem baş Birêz Dara spas ji bo beşdarbûna te. Ji taxa Şêx Mesûd em ê dest pê bikin. Di vê dema dawiyê de hin nûçe hatin belavkirin ku hilmetek girtin û revandinê di dermafê welatiyên Kurd hatine encamdan. Eger hin agahî û zanyarî li cem te hebin tu ji me re vegwîzî kerem ke. برباش ترى حميم يبان قول وقت ميزين شيء جارية كي جارة بديه براستي أف دحروجن بلكي بهتر
نزیکی 10 کساش خلق عفرینی هاتنا گردن همی بجنابوان خدان نوسینگهت کرینی خانو زویانه و هناك ديجي جوان او كسب سيفيلا يبو خاني خفروتنا ابيات بتايدات رودال طاقة اشرفية الحلب طاقة اشرفية نحن نجد من بس جبار بيادة بلكي دوسي باش دستي واندنا يجي دستي رجيمة اسد يعني او ده كاس كقدرة او ده كاس لاشرفية هاتنا قرتن او ده كاس لاشرفية هاتنا قرتنا بلي چار پنج جوان قدين وسينجهانا جوان گوتنا کا جبرچه هاتنا دست بسر کرنا جبرگو خانی خواه فروتنا او کسید سیویل او کسید خدای موسینگه هاجی او فروتنا يعني بوی پروژه فروتنا ارقاب باشه نها چارنویسا وان چیه؟ چه آگاهی نوال سر وان کسان هنه؟ حیانی دوهی نظامی بود گوهیم زندانی دمه چه تهمت جیب بالا و نهات یعنی گریدان جوی پیدا گو خانی خواه فروتنه انظام چه سیستم دنیای ده که تشتک نینه اوسا گوید خانی خواه بفروشه و سروره گرتن تشتکی دیل دیده او کسی خدانی خانیه اجایی گو خانی خواه فروتنه حرکت 3 مليون ليرة سوري سروان وكو جزاهات ما فرض كرنا جبر بو خاني خواه فروتنه هذه قضية كي رابطة هذولك نويش قنديلي فرز كرنا هاتيات عدنجن شابديريا روشة أشرفية والشيخ مقصود بكا الآلية دي الشيخ مقصود بله حشت نحكة كرد 81 دغفرة 14 حطاني 18 سالة دانا أو جهاتنا دست بسر كرن ناوی وانجی لبا ما هنه براستی لی ام نخواست من ناوا بدونش بر گذره نگه کسو کار ادوان بگو ما او جی هاتنا سر بندف کرنه یعنی حنجرتا گو پی هاتنی دف بسر کرن او گو اویانا نا چن لشکری نچاری بکن يعني او كاشكن كرد او جي بدست او برپرس يكو بحث دكي بناوي شافقار او بدست يو هاتنا قرطن بدستوی هاتنا گرتن و آنا زندان چقدار پیاده دمه براستی اوید گو تمنی وانم چوکش 14 حتانی 18 سال ام حیان هاجی ام نظام کوکا او الشيخ مقصود مانیان او روان بن آنین قابل قامش توجی در واسی او شنگالی دکون شنگالی در واسی قندیلی لکن باشه او برپرس نو او کیش کدره بخوا خلقی روژاوای کورسانی یان دبیجن کو خلقی روژهالاته خیام هات آگاهی وطا صدی صد مسوکر دست مدنی که او کیه دادید حریت جوان 5-6 ناویوان هنه یعنی ناویوانی راستی تجاری خلق نیزانه بود چیه خیام هم منزاین بو خلقی کدریه دی امزامن نو اشقندیلی هاتیه فرس کرن و هاتیه چاپگیریه شیخ مقصود و طاق شیخ مقصود و اشرفیه که بکرم داریم بله يعني حطنا تو آگاهين و لسر چارنویسا کچن کرد تنانه حيانها دان بو يكيجي نادن بو كودنجي وكو طبيعتها چدار پیاده و پکته بود 10 سال ده حتی روزا ایرو دکن از ببینیم چه جوازی نظر وان و اب گروپ الحمشات و ایدی ده هدی نمایا اجبر بو اول ويدا خلقي ما ونضابط اول آلية دي خلقي ونضابط يعني او كتش او زاروك او جي خلقي عفرين كدارة اري خمية خلقي عفرين واول بوهاتني بس بسر كرم اجبر بو خاني خفروضنا او جي عفرين بله باشه اگر بحثا مجارة كدن بكن مجارة توبارانا يعني ام بيجن دو رجيم خالك لشكري لعفرين توباران كر اف چه نامد دویه که ده هبو و چاوا ترکیه برصفا ویه که ده براستی آجی رجیم ده یکتو سر اوی هات مبردان سر معبره که گندی غزیوی تلکا داد عزیه دست پیکا گمارال داد عزیه در واسی عفری بل وی ده چند چکدار داود گروپ اسلامی هات مبرین دار کرن سر وی ام بیشن توپا ترکیه ایگول تلفه جهد دگره حياني 10-15 قذيفاجي آويتن او دفر الشهباء او دفر يقولوا كسو كارت ما يعفرين وداري انا مجبوري مانا المرجي حياني ايطاري تقريبا ساعة 8
تو وصابو مزایب و دشوان هاتنا برندار کردن الویدا. بله باشه که دارا داوین پرسیار اگر تو براوردیه که درافبرا کریارن چکدارن لعفرینه و کریارن پید لشهبای و شیخ مقصود اشرفی تجمره بکی اگر ان دست خواهنه که دین سر وجدان خام راستی باخ غنش 10 ساله ده حتنی روژا ایرو ایدجی گوهاتنا ديموغرافي كبيرة ديري كده بقرا حياني بعفريدي يرو او كسي جوجل يعني دنجي مدى شوان تشل قامش وتشل ديريكي تشل كوباني بعد تعريب كرنا هو منطقة ويدا جي دست بيكي جبر بو بهتريا خلقي امكان من صديق تشلو بين بينجيش خلقي ربيع جوان دغرا دركت ليه؟ يقول العفريدي جي عيني بذي كرياري رامون دي بويجي نكرن حتى روجا ايرو دفرت شهبا كس نويرة دفرت خذها كان زاروك يوان الجمان بين رواندن ودشنا دقينا قنديلي يعني إجابة بشتك حتى كده من دقينا قنديلي شيء ظلام بن شيء بيرت من كسر دفرت خذها أو تينا قرطن وتينا ونداكرن الطيبات الزاروك يقول ثمانية وان بتشوف بنظرة سيزدا وشارده حياني حجده صاليدا التجاري كس نويرة الوان بپرسه بلكي چند زاروك وجي هاتنا رواندن خودي وان جي خياني نوير ناوي وان جي بيجي الغالي دي العفريني باجبري بصال وتشتكي بقى جروب شكدار الإسلامي التيروريست درباس بنين حياني روجا إيرو أبجي بعيني وان كريارا رابطن بلكي بالصداء وبالدهاء خورت ما هاتنا رغاندن من أشكال جينا هاتنا كشتن يانجي حياني روجا إيرو چارا بيسا وان نديارا إجا الفيدا حردو جروب الجروب تاكاكا وبيادا وحفل بندت وان والجروب دين الشباب الإسلامي تب تركان هردو ديك أرمان جدا بيجينا هردو أو جي جو خلتي عفريني جودة فري بارك الودا نمينا إجا الجبو كار يعني جي كرنا أوي كاري هردو جي هردو آلي چكر ياري بيس وقرجناه لن حميل سريد خلقي دك بله گلک سپاس چراغوان سیاسی دار حساری گلک سپاس جبو بشتر بناته ایرو داوین روش بو جبو دنگدان ده هلبجارترین آلمانیا ین کو کردان خواته ده بربجیر کرنه لگوری کو بربجیر کرد دبیجن لهنک باجار روان دا کردی برجای که باش دنگ جبو بربجیر کرد دانه هروها بربجیر کرد جی دبیجن لهنک باجارین دنجی روان دا کردی برجای که کم دنگ خواه دانه لهن باجار دنجی رجای دنگدانه جالی رواندا کردی جبو بربجیرن کرد گلکی باش بو بله تماشاوان هجا یکسر از برای خوب بدم آلمانیا دا کام بزن بن پروسه دنگدان چاوا به روچوه برز شیخ موز حاجی سیاست مدار لگل منه دم باش برز شیخ موز سپاس شبو باش در بناته هم خوازم تجمع را بهتر بحث بکی پروسه دنگدان چاوا به روچو رجا باش در بنا کردان جه صدی چند بام کان بیشن سپاس شبو تماشاوان ارک اسپاسیا وکن جبو و اریکاریا و نسرگ همدنی گوا دمی چوی و ابلیست کردی درگ همدنی گوا دام کرد. بله. پروسا هلبجات این روزا داوی بود. هلبجات شهرداری و یا سلوک شهرداری و یا انجمن انتگراسیون ها. ایرو بداوی هات کلیسته کردیجی نربا باجاری گروهاتی هلبجاتین امهیلینا و قزل جناب کن بیچولاش ساعتی وری داوی انجام جیمی ورد نشان کرد. بله. کیجان باجاران بهتر دنگدان رجای باشداربون باش بو؟ حتى وكي كي او نكار هجمارا ديار بكن برا باجار بجدابنا باجار انجي هنا رواندا كرد هجمارا وينا كي زيدا باجار انجي هنا هجمارا كردان دي هندكا هجمارا حتى چلو هستاعتي دي تيري ناكي خويا بكن دي ام بيفينا انجام باش مقدمة رواندا كرد ألمانيا معني والولايات المتحدة تيجي مسجوني كي
بله برز شیخ موز تو باجارک آلمانی هبو کو صندوق دنگدان تیدا نهاتن داین هر باجارکی ولایتا نوردراین وستفالنا آلمانی صندوقا هلبجارتنا ایرو هاتبو دابن هلبجارتن جدی بریتا وجا سپیکر بو دریا آنلاین دا تقریبا دنگی خواب بکیت شپرا پوستی بخوازی دنگی خواب تیرا بده یان دریا و تاری فرقی جی شهر دریا باجار دنگی خوالی بده ایرو روژا داوی بو ناو باجاری نوردراین وستفالن تمامیجی صندوقی هلبجارتنی هاتبون بلا ببون بصبا صندوقی باجاری ناوا تاری باجار بلا ببون و ملت در رواندا کرجی جدی هیوه که آگهدار بود هیویا ما اول بود چوبن دنیا خدادن جبو لیست کردی و جبو بربجری کردی و خب بربجری کردی. بله برز شیخ موز تو آستانگی جوارا درکتن لپیشیا رواندا کردی پنابرین کرد جبو دنگدان جبو چونو هاتنه آستانگی جوارا درکتن گلو. تا أصلاً نبون هناك أصلاً أسكي كارنديشن فيربون هناك إجمالا في ويستا إجبرغو بيتري رفندا كورد ياغو نها دنگ دي بيتري واش دهفر وقالها هاتيا ألمانيا إجبرولوجي بيتري وانا كي مثلا بجاتنا الجارة يكمينا سروا درباط دي تلك جوا بوستي وهاتن بوستي خواهدتن جهت ردانی ناس نتکرن پرسگریک ابو یاد دوا پرسگریک ابو ما وکو رفضا کرد لذیدر الله قلنا بچار دیتی مخابن دنگی کرده دهاتن ندگها جهه وکو کرد دخواستن وکو نمونه لگنک باجارا بربجیرن هبون دناب لستنن هفبشت اخوا بربجیر کربون او بربجیر هیکیجی جمارا ویا ششابو یا حفتابو و تی اما علا درکتنا وانا کیجی نبو لأما بانکی رباندا کرد کرن دگوارن تن دبنا ویلستاما و سروکی ویلستیجی بکن یکی بیانیان وجدمانی میا مخابن دنگی وا کرده بچوش کسمی غریب را تبلیغ نوا باجارا لیست کرده تایبتی هبون ایگو خود دیتن نوری روندا کرد نوا باجارا. بله باشه داو پرسیار هون چه پیش بینی دکن یعنی تگوت 48 ساعت دمج بین دن انجام و در کفن هون چه پیش بینی دکن بربجیرن کرد ویب سر کفن یا نه؟ ام بیجن دسپیک وکو دسپیک اوی کارینه که آریکاریا تفجرا آریکاریا روندا کرد به ولایت نوردراین وستفالن نامیجی سرکفتنا بلیگو انجامی جی ناسبکن لأما از گلکی جی از بهدیما از باورم انو امی انجام نباش امی دست ایخم و اغنا گاوای کمینا بی آوائی یاگو کرد بلیستی سربخوا وکو گروپ بکبر باهل بجاتنا دا گرنگیا واه بجاتنا جا که دمیت هبه اجتماع شادانه را دیار کم بله دوی دمی هادا کرد روندا کرد آلمانیا زیدیوی کاری نکارم بکن جبر بو از بجاتنا فکراسون غاد کسی بو اقامت پیرا کاری دن بده کسی بو پاسپورت آلمانی چی کاری دن پیرا بده وکی دیتر روندا کرد نکاری خوش بو بجاتنا شارداری بربجیر بکن جبر بو دوی کسی پاسپورت آلمانی پیرا بی حتا گودن بگیدا جبر وینا که جمع گرنگی دا واهل بجارتنا جبر کو خود حموشی کارن تیدا بجدارت ندنگی خواب بدن هم کارن دن جی بدن هم کارن خواب بربجیر جی بکن و اب وکو استحقاق 5 سال ما خود بو بحر نمینن اجنا حتا 5 سالی دیتر جوم اما جی گرنگی دا واهل بجارتنا وزبودی من را باجاری بو المستی کردی خواب بربجیر کری انجام باش و استینن تایبتی جی دیسا اسپاسیا روندا کرد مامی جیت کم و جبه حتی چای کرمنج اسپاسیک تایبت جبو کرده چای کرمنج کرده عفرینی ایگو براستی جه سر
سرما لبدي هلدان ودست لاندن ودندان وقتها تخاصن كده. بله گلک سپاس جبو برز شیخ موس حاجی سیاستمدار گلک سپاس جبو باش دربوناته بله تماشاوان انهجا به وی او هیجی هم گشتن داویا بولتان اخوا هر شاد و بختور بون